Кыжал Рашири халықсен культуры еткерліхен шулдалыге. Пиреншір живра икшірітла түрлі халық бұрнат. Візен хыне еврліхне, пуянлыхне тишкерес упрацылевбет терлі іш пош иргет. Рашири халықсен шурден директоры Андрей Березин шакунсенде чывашсенре бұлжы. Республикари халықсен ассамблеян ердюжибе Леонид Черкесовпа, Республикари тракторды ваганзен культуры гермене халық пулдарлық центрын директоры бе Наталья Фошыны ба малашне тачы чығынса ішлесті ден келешу жереплетріш. Чувашчен манжын ютмар хамда Уралда журалза юснерин Сирин республикана пидеші вға ғурадып. Шакележу ядежін шырна документ пылмаста жанадып, она жегертметелевлардно. Тере Раши халыгесін журджин ердюжи Андрей Березин. Сымақмай Андрей Николаевич шерти бұраган пірлежіве, еге жулгайла нацизін әжезен федералу агентствон пужарвы бейергелене. Шак тапхорда вазем терлі халық пірлежіве бе тоғырвуны ытлай кележу алубуса жиреплетне. Мәнле проектсен бұрнышла шынға малашне. Раши халыгезен шурджен ердюжи Андрей Березин шулзерен Чувашкенре ердеген Раши шолгужезен фестивале анлыладасы адаландарасы жинжен галаре. Ыты регион жында ку ыры дәсліхтері выл. Малоланде чынақта интересный проектсем. Пурнышлашын ебір клапынде радники России деп бір шак проектда тадақта анлатса бірашын. Раши туслық шурдебе бірле туза товашын. Мускав хыны келештерне тебір проект Рашен терлене карты. Азал терет пар Чуваш республикин картыне терленеенде. Кыжалтада Раше картыне ерешлеш. Рашен терлене карты проектын соне булма Совет Раше халық тада эстрада юружине Надежда Бабкинына жанна. Кыжал Шубашкарда Раше гуненже шертме уйхен вуникима жинже терлезе падерна хадыр картына кадартма балырдашы. Рашери халықсен журджин директоры Андрей Березинда фестиваль марафона хастар хучунасы жинчен бәлдерді. Эрне Гларон Вали, Регина Кубайкина, Сергей Емельянов, Никита Павлов.